마가복음 Марк ном байгаа. 15장 15 дугаар бүлгийн 21절에서 41절 말씀. 21-ээс 41 дугаар эшлэл байгаа. 성경 하나님의 말씀입니다. За Библи бол Бурханы үг юм аа. 하나님께서 성경을 통해 저희들에게 말씀하고 계십니다. За би Бурхан тиймээ Библийг амжуулан бид бүхэнд өөрөө үгээ хэлж байдаг. 아멘. 십자가에 못이 박혀 죽으셨습니다. Эзэн Есүс Христ загалмай дээр цовдлог нас барсан. 예수님께서 먼저 재판을 받으셨죠. Тэр загалмай дээр цовдлогынхаа өмнө эхлээ шүүгдсэн байна. 빌라도 앞에서 재판을 받으셨어요. Понти Пилатын өмнө очиж шүүгдсэн байгаа тэгвэл. 예수님의 죄명은 반역죄죠. 반역죄. За тэгээ Есүс Христ тийм ээ одоо тэр үйлдэлсэн одоо тэр гэмт хэрэгтмээ шүүгч жагаад одоо тэр гэмт хэрэг юу байсан бэ гэвэл эсэргүүцсэн гэсэн утгатай. 예. 제사장들과 창도들이 예수님을 유대의 왕이라고 빌라도에게 고소를 했습니다. За тэгээ тийм ээ ахлах дахилч болон тийм ээ хуулийн багш нар тийм ээ одоо Есүсийг одоо Пилатад тийм ээ одоо энэ бол өөрийгөө Юдэ хаан гэж хэлсэн гэж тийм ээ одоо тэгж одоо нэгтгэсэн байгаа. 예, 당시에 유대는 로마에서 다스리고 있었습니다. За тухайн үед бол Юдэ бол тийм ээ Ромын одоо эрх мэдэлд байсан. 로마에는 로마 황제가 있죠. Тэгээ Ром бол мэдээж Ромын эзэн хаан гэж байгаа. 로마 황제는 하나님 같은 그런 강력한 힘을 가지고 있었습니다. Тухайн үед Ромын эзэн хаан гэдэг бол тийм ээ бурхантай адил тийм ээ одоо тийм хүчрхэг тийм нэгэн байсан гэсэн. 근데 유대인들은 예수님을 저분이 유대의 왕이라고 했다고 이렇게 고소를 한 거죠. За тэгээ тийм ээ Юдэчүүд болохоор тийм ээ Иесус Христийг тийм ээ энэ бол өөрийгөө Юдэ хаан гэж хэлсэн гэх тийм ээ одоо түүний шүүхт өгсөн байна. 왜냐면 고소할 것이 없으니까 그렇게 고소를 한 거예요. Яагаад гэвэл тийм ээ Иесус Христийг шүүх тийм ээ ямар ч зүйл байгаагүй учраас тэд нар одоо тийм ээ худлаа тэгж гүтгэж тийм ээ түүнийг одоо шүүхээр шийдсэн. 예수님을 죽이려고 그런 거죠. Тэд нар тийм ээ Иесус Христийг өхөр алхахаар тийм ээ шийдсэн гэсэн. 빌라도가 예수님에 대해서 조사를 해보니까 예수님이 죄를 지은 게 없는 거예요. Тэгээ Пилат тийм ээ одоо Иесус Христийн талаар тийм ээ одоо ингэ судлаа хийсэн чинь түүнд тийм ээ үйлцсэн гим нүгэл гэж байгаа. 내가 보니까 이 사람은 죄를 지은 게 없다. За тэгээ миний харахад энэ хүн ямар ч гим нүгэл тийм ээ үйлцсэн байхгүй байна. 그래서 이 사람을 풀어줘야 되겠다. Тийм учраас түүнийг суллах хэрэгтэй гэж хэлсэн. 많은 사람들이 Гэтэл олон хүмүүс 예수님을 십자가에 못 박아라, 십자가에 못 박아라. эсрэгээр нь Иесус Христийг загалмай цовдол гэж хэлсэн. 그 사람들이 어떤 사람들입니까? Тэр хүмүүс ямар хүмүүс вэ? 예수님이 당나귀를 타고 예루살렘에 들어갈 때 호산나 호산다고 외치던 사람. Тэр хүмүүс тийм ээ Иесус Христ нийлж унаа тийм ээ Иерусалимд орж ирэх үе түүнийг хосоно хэмээн тийм ээ хашгирч ухтаж авч ирсэн тэр хүмүүс байсан. 우리의 왕이시여. Бидний тийм ээ хаан, 우리의 구원자시여. бидний аврагч. 호산나 호산나. хосоно хэмээн. 이렇게 외치던 사람들이 이제 완전히 마음이 바뀌어서 예수를 십자가에 못 박으시고 못 박으시고. Хашгирч байсан нөгөө хүмүүс маань тийм ээ одоо бүр зүрх сэтгэл нь 100% өөрчлөлтөд түүнийг цовдол хэмээн хашгирсан. 왜 그렇게 됐습니까? Яагаад ийм болсон? 그 사람들이 예수님이 예루살렘에 들어왔을 때 로마에 압제해서 자기들을 구원해 줄 걸로 믿었습니다. За тэр хүмүүс тийм Иесус Христийг тийм ээ Иерусалимд ирэх үед нь Иесус Христ гэдэг энэ хүмүүс тийм ээ биднийг Ромын энэ дардлаас чөлөөлөхнө гэж ойлгосон. 힘들고 어려운 삶 속에서 예수님께서 우리를 좀 더 낫게 좀 안정되게 편안하게 살게 해주실 거예요. Энэ хүнд хэцүү нөхцөл тийм ээ Иесус Христэд биднээс тийм ээ амар тайвныг өгч тийм ээ арай амгалан тийм ээ амьдруулах юм байна гэж тэр хүмүүс эндүрсэн. 우리의 삶이 더 나아지게 해줄 거예요. Бидний тийм ээ амьдралыг арай дээр болгож өгнө гэж. 로마에서 우리를 구해 줄 거예요. Ромын тийм ээ энэ одоо дарамтнаас биднийг аварна гэж. 우리 이스라엘 민족을 가장 강한 민족으로 세워 주실 거예요. Тэгээд манай Израилийн ард түмнийг хамгийн хүчрхэг тийм ээ тийм үндэстэн болгоно гэж тэр хүмүүс бодож байсан. 호산나 호산나 거예요. Тэгээд тэр хүмүүс Иесусыг эрэхтэн хосоно хэмээн хашгирч байсан. 근데 이게 어떻게 된 겁니까? Тэгвэл нөгөө хүмүүс чи яасан? 그렇게 자기들이 믿던 예수님이 붙잡혔습니다. Тэгэж тийм ээ өөрсдийг нь аварна тийм ээ Ромоос чөлөөлнө гэж бодож байсан. Нөгөө Иесус Христ нь тийм ээ баригдсан гэдээсэн. 힘없이 붙잡혔어요. Тэр ямар ч тийм ээ эсэргүүцэлгүйгээр тийм ээ Ромын цэргүүдэд баригдсан гэдгийг тэд нар сонссон. 그리고 재판받게 서 있는 거예요. Тэгээ тийм ээ одоо шүүхийн өмнө зогсож байгааг тэд нар харсан гэсэн. 네. 그 사람들이 마음이 바뀐 거죠. Яг тэр мөчид тэр хүмүүсийн зүрх сэтгэл өөрчлөгдсөн тийм. 저 사람이 우리를 구해줄 줄 알았는데.
Энэ биднийг аварна гэж бодож идэв. 우리를 구원해 줄 왕인 줄 알았네. Биднийг аврахаар ирсэн хаан гэж тийм ээ бодож исэн чинь 저렇게 로마 군인들에게 붙잡혀가지고 ингэж тийм ээ Ромын цэргүүдэд баригдаад 힘없이 저렇게. ямар ч тийм ээ одоо хүч чадалгүйгээр 그래서 십자가에 못 박아라. 십자가에 못 박아라. ингэж сул дорой байгааг нь хараад тийм ээ түүнийг цовдол гэж хашгирсан. 여러분 우리가 예수님을 잘 알아야 됩니다. Учир нь бид нар Есүс Христийг сайн мэдэх ёстой. 아멘. 아멘. 예수님 이 땅에 왜 오셨는지. Есүс Христ яагаад энэ дэлхий дээр ирсэх болсон? 예수님께서 왜 우리를 사랑하십니까? Есүс Христ яагаад биднийг хайрлсан? 왜 우리를 위해서 자기의 목숨을 내주시면서 희생을 했는지. Яагаад бидний төлөө тийм өөрийн амийг зориулж тэр золиос болсон? 우리가 좀 안정되게 살고 Тэр нь тийм ээ биднийг жоохон амар тийм ээ тайван амьдруулахын тулд 우리 믿는 사람들이 좀 더 안 믿는 사람보다 더 좀 잘 살고 итгэгч хүмүүс тийм ээ үйл итгэгч хүмүүсийг болоод илүү тийм ээ сайхан амьдруулахын тулд 좀 더 많이 갖게 하고 тэгээ тийм ээ маш их тийм ээ одоо зарцаартай болохын тулд 그렇게 하기 위해서 오신 게 아닙니다. Есүс Христ ирсэн бол биш гэсэн. 그거보다 훨씬 더 큰 축복. Түүнээс ч илүү тийм ээ агуу өрөөлөг өгөхийн тулд 그게 뭡니까? тэр нь юу вэ? 우리를 죄와 죽음에서 구원하고 우리에게 영원한 생명을 주시게 오신 거예요. Бидний гим нүгэл өглөөс аврахын тулд бид нар мөнх амийг өгөхийн тулд Есүс Христ ирсэн. 아멘. 우리는 인간들은 영혼을 가지고 있기 때문에 Хүн бол тийм ээ одоо сүнстэй учраас 영원한 세상을 바라볼 줄 알아야 됩니다. үргэлж тийм ээ тэр мөнхийн тэр одоо дэлхий бид нар тийм ээ шигтэн харж амьдардаг байх хэрэгтэй гэсэн. 아멘. 우리에게 영원한 생명을 주시기 위해서 Тэгвэл Есүс Христ бид нар мөнх амийг өгөхийн тулд 예수님께서 오신 거예요. тэр ирсэн гэсэн. 세상의 축복과는 비교할 수 없는 축복. Энэ дэлхийгээс авах тийм ээ тэр одоо өрөөлүүдээс ч хамаагүй тийм ээ харьцуулшгүй тэр өрөөлийг өгөхийн тулд тэр ирсэн. 그 축복을 주시기 위해서 이 땅에 오셨습니다. Тэр өрөөлийг биднэрт өгөхийн тулд тэр ирсэн. 아멘. 그 예수 그리스도를 우리가 믿는 거예요. Тэр Есүс Христэд бид нар итгэв. 아멘. 우리가 믿음 생활하면서 Тэгээд бид нар итгэлийн амьдралаар 힘들고 амьдрал 어려워지고 хүнд хэцүү болох тусам 우리 욕심대로 되지 않을 때 бидний хүслээр болохгүй байх үед 예수님을 십자가에 못 박아라 이런 사람들이 되는 게 아니라 бид нар Есүс Христийн загалмай дээр цовдол гэж тийм ээ хашгирдаг тийм хүмүүс болж болохгүй гэсэн. 처음에는 믿는다고 교회 와서 예배하고 잘 하다가 Анх тийм ээ одоо сүмд ирэхдээ тийм ээ итгэнгээд бурханд сайн хүндэтгэл мөргөл өргөж байгаа. 힘들고 어려워지니까 Түүний амьдралд ямар нэгэн хүнд хэцүү зүйл тохиолдох үед 자기 뜻대로 안 되는 일들이 있으니까 өөрийнх нь амьдралд өөрийн хүслээр болохгүй зүйлүүд тийм ээ одоо болох үед 과감하게 배신을 해버려요. тэр хүмүүс шууд тийм ээ одоо урагдгаа гэсэн. 떠나버려요. Шууд орхигдгоо гэсэн тийм ээ орхио явдгаа гэсэн. 그래서 우리는 그런 사람들을 수도 없이 많이 봤어요. Бид нар тийм хүмүүсийг маш олныг харсан. 얼마나 많이 봤습니까? Маш олон хүмүүсийг бид нар харсан тийм ээ. 교회 잘 다니다가 Сүмд маш сайн явж байгаа. 자기 뜻대로 안 되니까 Өөрийнх нь хүслээр болохгүй байх үед 하나님이 어디 있어? бурхан гэж юу хаана гэдэг. 예수님이 어디 있어? Есүс гэж хаана гэсэн. 그냥 배신하고 떠나는 거예요. Гээд тийм ээ ураад тэгээд тэр хүмүүс сүмээ орхидог гэсэн. 여러분 우리는 예수님의 그 사랑과 예수님의 희생을 우리는 깊이 깨달아야 됩니다. Бид нар Есүс Христийн хайр болон тийм ээ түүний золиосыг бид нар маш гүнзгий утга учирыг сайн ойлгох хэрэгтэй. 아멘. 우리 예수님은 이 세상의 모든 인간들을 구원하신 거죠. Есүс Христ тийм ээ энэ дэлхийг хүн төрлөختний тийм ээ аврахын тулд 죄와 죽음에 빠진 인간들을 구원하시기 위해서 гим нүгэл тийм ээ үхэлтэй тийм ээ одоо живсэн байгаа тэр хүмүүсийг аврахын тулд 이 땅에 오셨습니다. энэ дэлхий дээр ирсэн. 아멘. 성경에서 이렇게 말하고 있습니다. Библиэлд ингэж хэлдэг. 요한복음 3장 16절에서 Иохан 3:16 дээр 하나님의 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨다. Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласандаа цорын ганц хүүгээ өгсөн. 독생자가 누굽니까? цорын ганц хүн хин. 할렐루야 예수님. 주신 것은 이것은 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영원한 생명을 얻기 위함이라. Түүнд итгэгч нь тийм ээ мөхөхгүй харин мөнх амьтаа байх болно. 아멘. 여러분 우리가 다 멸망에 빠져 있었다는 것이죠. Бид нар урд нь тийм ээ бүгдөө тийм ээ мөхөл тунд байсан гэсэн.
멸망이 무슨 뜻입니까? Тэр мөхөл гэж юу нь юу вэ? Ямар 여러분, утгатай? 축복의 반대말이 무엇입니까? Тийм ээ. Одоо ерөөлийн тийм ээ эсрэг үг нь болохоор мөхөл тийм ээ. Тийм утгатай гэсэн. 저주잖아, 저주. Одоо хараал гэсэн үнийг зориул тийм ээ. 저주에 빠져있던 우리들. Бидний тийм ээ хараалт живцэн байсан бид бүгдийг 아멘. 하나님과의 관계가 끊어진 사람들이 바로 저주에 빠져 있는 거예요. Бурханытай харилцаа тасарсан тийм ээ. Тэр хүмүүс бүгдөө тийм ээ одоо хараалт унсан хүмүүс байна. 그게 바로 멸망에 빠져 있다. Тэр хүмүүсийн бүгдөө тийм ээ одоо мөхөс тийм ээ одоо тийм хүмүүсээ гэж хэлдэг. 하나님이 우리를 그 저주에서 그 멸망에서 구원하시기 위해서 하나밖에 없는 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내셨다. Бурхан биднийг тийм ээ тэр аимшигтай хараалаас тийм ээ тэр мөхлөөс биднийг аврахын тулд тэр энэ дэлхий дээр ирсэн. 아멘. 누구든지 예수님을 믿는 사람 Тэгээд хинч байсан Есүс Христэд итгэх юм бол 그 저주가 끊어진다. тэр хараал тийм ээ одоо зогсно гэсэн. Дуусна гэсэн. 아멘. 하나님과의 단절되어 있는 관계가 하나님과의 평화로운 관계로 연결이 된다. Тэгээд бурхантай таслагдсан байсан нөгөө харилцаа маань тийм ээ яг л бурхантай холбогдож амар тайван тийм ээ тэр харилцаа бий болно гэсэн. 아멘. 이게 여러분 멸망하지 않는 거예요. Энэ бол хизээч мөхөхгүй зүйл. 아멘. 그 멸망에서 우리를 구원하시기 위해서 Тэр мөхлөөс тэр биднийг аврахын тулд 예수님이 이 땅에 오셨습니다. Есүс энэ дэлхий дээр ирсэн. 아멘. 그리고 이제 예수님께서 Тэгээд Есүс Христ 우리를 그 저주에서 구원하시기 위해서 тэр одоо тийм ээ хараалаас биднийг аврахын тулд 예수님이 목숨이 필요한 거예요. Есүс Христийн амь хэрэгтэй байсан. 그냥 구원해 주는 게 아닙니다. Есүс Христ зүгээр ирээд зүгээр биднийг аварч байгаа. Заавал тийм ээ золиос гарах хэрэгтэй. 우리 죄가 용서받기 위해서는 Бидний гим нүгэл уучлагдахын тулд 죄 없는 사람, ямар ч гим нүгэлгүй хүн, 죄가 하나도 없는 분이 우리를 용서해 줘야 돼요. ямар ч гим нүгэлгүй хүн биднийг тийм ээ уучлах хэрэгтэй байсан. 아멘. 그리고 우리의 그 죄가 다 용서받기 위해서는 Тэгээ бас бидний гим нүгэл уучлахын тулд 그 피가 필요한 피. цус биднэрт хэрэгтэй байсан. 그래서 예수님께서 Тийм учраас Есүс Христ 우리를 구원해 주시게 бидний аврахын тулд 채찍에 맞고 тэр тийм ээ одоо биеэ тийм ээ одоо зүсүүлж 여러분 채찍에 맞을 때마다 살이 찢어졌어요. тэр тийм ээ ямар нэг ташуур тийм ээ зовлон зохиор амсах болгоно түүний тийм ээ одоо мах нь урагдаж тасарч байсан. 살이 찢어지고 피가 가지고 Тэгээ түүгээр тийм ээ одоо түүний мах урагдаж тийм ээ түүгээр цус урсаж байсан гэсэн. 그리고 조롱을 당하시고 Тэгээ тэр маш тийм ээ аимшигтай тийм ээ одоо тэр зовлон эдэлсэн. 사람들이 비웃는 거예요. Хүмүүс түүний хараа зүгээр л тийм ээ одоо инээсэн ба. 네가 하나님의 아들이야? Чи үнэхээр бурхны хүү юм уу? Доогсон тийм ээ. 침을 뱉고 Түүний өмнө нулимсан байгаа түүнийг. 머리를 때리고 Түүний толгоороо тийм ээ зогсон. 여러분 사람 얼굴에 침 뱉고 머리 때리고 그러면 그 얼마나 창피하고 Хүний нөөрлөө нулимаа тийм ээ. Түүний толгоороо зохино гэдэг бол тийм ээ. Бусд хүмүүсийг харж байхад тийм гэдэг бол тэр маш ичгүүртэй. 얼마나 마음이 아픕니까? Есүс Христ ямар их тийм ээ зүрх сэтгэл өвдсөн бол. 여러분 예수님 하나님이신데 Есүс өөрөө бурхан. 자기를 얼마든지 지킬 수가 있죠. Тэр өөрийгөө ямар ч нөхцөл тийм ээ тэр хамгаалж чадна. 자기를 얼마든지 안전하게 지킬 수 있고 Тэр өөрийгөө ямар ч аюулаас тийм ээ төгс хамгаалж чадах тийм. 자기를 괴롭히는 사람들을 얼마든지 보복을 할 수가 있죠. Тэр тийм ээ өөрийг нь тийм ээ одоо дарамтлж байгаа, өөрийг нь зовоож байгаа тэр хүмүүсээс тийм ээ хизээч тэр хариугаа авч чадах тийм чадaltaй. 이 사람들이 그렇게 조롱하는 거예요. Гэхдээ хүмүүс түүнийг тийм ээ доогтлон давхурх гэж. 침을 뱉고 머리를 때리고 이 바보 같은 놈아 Түүний тийм юм тийм ээ нүүрлэн нулимж тийм ээ түүний толгоороо зохиж тийм ээ өө мангар тийм ээ тэнэг гэж түүний дууд. 십자가에 못 박혔어도 네가 하나님의 아들이야? Тэгээ түүний бүр тийм ээ загалмаа дээр цовдлогдсон байх тэр үе ч гэсэндээ чи үнэхээр бурхны хүүхэд юм уу? 하나님의 아들이면 네가 증명을 해봐. Чи өөрөө бурхны хүүхэд юм бол тийм өөрийгөө гэрчлэр харуулаач. 십자가에서 데려와봐. Чи на загалмаагаас бууж чадах юм уу? 우리까지 구원해봐. Тэгээд биднийг авраач 이렇게 조롱을 하는 거예요. гэж түүний тийм ээ давхурхаж байсан. 예수님을 환호했던 사람들이 Есүс Христийг тийм ээ нөгөө баярлан хүлээж авч ирсэн хүмүүс. 호산나라고 했던 사람들이 Есүс Христийг хосооноо хэмээн дуудаж байсан тэр хүмүүс. 이렇게 예수님을 조롱을 해요. Есүс Христээс ингэж тийм ээ ураж түүнийг оромжилсан. 근데 우리 예수님은 아무 말도 않고 참으셨어요. Тэр үед Есүс Христ тийм ээ ямар ч үг хэлээгүй тэр зүгээр л твцсэн ба. 왜?
Яагаад? 우리를 구원하시기 위해서. Яагаад гэвэл бид бүгдийг аврахын тулд. 그게 예수님의 사랑입니다. Энэ бол Есүс Христийн хайр. 아멘. 네. 얼마든지 Хизээч байсан 자기 암제를 지킬 수 있습니다. Есүс өөрийнхөө тийм ээ одоо аюулгүй байдлыг хангаж чадхаар тийм бурхан. 복수할 수 있습니다. Тэр хинээс ч тийм ээ өшөөгөө авч чадах нэгэн. 참으시고 고통을 Гэхдээ тэр тийм ээ тэр бүхэл доромжлол зовлон тийм ээ тэр төвчээртэйгээр тэр дисэж тийм ээ төвцөн. 막 손가락질하고 저 바보 같은 놈 얼굴에 침을 뱉고 머리를 때리고 옷을 찢고 벗겨도 참으신 거예요. Түүнийг тийм ээ түүний өмнө улмаа тийм ээ түүний толгоороо зохио түүний бүхэл хувцсыг тийм ээ тайлаа тийм ээ түүнийг үнэхээр маш олон муухай үгээр тийм ээ доромжилж байсан ч тэр зүгээр дуугүй төвцөн. 불쌍한 인간들, Энэ өрөвдөлтөө хүмүүс тийм ээ 저 죄인들 тэр гимтэй хүмүүс 구해야 된다. хүмүүсийг би аврах хэрэгтэй гэж тэр бодож байна. 참아야 된다. Би тийм ээ төвчих хэрэгтэй. 나는 어떤 고통도 참고 Би ямар ч зовлон төвчин. 그들을 끝까지 사랑하고 Гэхдээ би тэднийг эцсийн хүртэл хайрлана. 내 목숨을 줘야 된다. Би өөрийнхөө амьд тэдний төлөө зориулах ёстой. 아멘. 할렐루야. 아멘. Аамен. 그 예수님께서는 십자가에 못이 박혀서 끝까지 그 고통을 참으시면서 돌아가신 거예요. Тэгээ Есүс Христ тийм ээ загалмаа дээр цавдлагдаад эцсээ хүртэл тэр аимшигтай зовлон тийм ээ тэр идлээ тэгээд тэр өгсөн. 아멘. 그거 예수님의 사랑입니다. Энэ бол Есүс Христийн 우리 хайр. 한 사람 한 사람을 사랑한 그 예수님의 사랑. Үнэхээр бид бүхэн тийм ээ да хүн нэг болгоныг хайрлсан Бурхны тэр хайр. 그 예수님의 사랑, 이 사랑은 여러분 반드시 희생이 따르게 돼 있어요. Хайр гэдэг бол тийм ээ заавалчгүй золиос гэдэг зүйл хайрыг дагдаг. 아멘. 사랑은 반드시 행동으로 나타나게 돼요. Хайр гэдэг бол гарцаагүй тийм ээ үйлдэлээр илэрхийлэгддэг зүйл. 그 사랑에는 반드시 수고가 들어가게 돼 있어요. Тэр хайр нь тийм ээ гарцаагүй тийм ээ ямар нэг хин нэгний тийм ээ тэр золиос хин нэгний тийм ээ тэр одоо зориулалт гэдэг зүйл байдаг. 아멘. 말로만 사랑해요. 여러분 이것은 다 거짓말입니다. Зүгээр л амаараа тийм ээ үгээрээ л хайртай гэх юм бол тэр бол тийм ээ худлаа байх магадaltaй. 아멘. 우리가 하나님을 사랑하기 때문에 Бид нар бурхан хайртай учраас 우리의 시간을 이 금 같은 시간을 들여서 하나님 앞에서 하나님을 찬양하고 예배하는 거예요. 여러분. бид нар тийм ээ өөрийнхөө алцрыг цаг хугацаа тийм ээ бурхан зориулаад тийм ээ түүнд хүндэтгэл мөргөл өргөж түүний өмнө ирдэг. 행동이잖아요. Энэ бол үйлдэл. 그 먼 집에서 먼 길을 와서 Тэр тийм ээ хоолоос бид нар тийм ээ өглөө босоод ирт босоод тийм ээ тэгээд энэ газар ингээ ирж байна. 예수님의 사랑을 알기 때문에 Бид нар Есүс Христийн хайрыг мэддэг учраас 일찍 와서 우리 교회 사람들에서 밥을 만들고 эрт ирээ тийм ээ сүмийнхаа итгэгчдийн төлөө тийм ээ бид нар хоол бэлдээ. 예배를 위해서 예배 준비를 하고 Хүндэтгэл мөргөлдөө бэлдэж бид нар тийм ээ одоо хүндэтгэл мөргөлдөө бэлдээ. 찬양 준비를 하고 Магтаалын дуугаа бэлдээ. 청소를 하고 Бид нар сүмээ цэвэрлээ. 사랑이기 때문에 이게 수고가 나타나요. И хайр байгаа учраас тийм ээ ямар нэгэн зориулалт тийм ээ биднээс гарч байгаа гэсэн. 행동으로 옮기는 거예요. Тэгээ тэнийг бид нар үйлдэлээрээ тийм ээ одоо харуулж байгаа гэсэн. 아멘. 우리의 가장 귀한 것을 드리고 Өөртөө байгаа хамгийн тийм ээ нандин зүйлээ өргөдөг. 아멘. 우리 예수님 자기 목숨까지 주셨는데 Бидний Есүс Христ бидний төлөө өөрийнхөө амьыг хүртэл өгсөн тийм ээ. 우리가 그 예수님의 사랑을 받았다면 Бид нар Есүс Христийн тэр хайрыг тийм ээ мэдэрч амссан бол 당연히 그게 행동으로 나타나요. бид нар ч гэсэн Есүс Христийн хайрлах хайр маань тийм ээ үйлдэлээрээ тийм ээ бид нар бас илэрхийлэгдэж тийм ээ гаргачих 가장 хэрэгтэй. 귀한 것을 드릴 줄 알아요. Тэгээд өөртөө байгаа хамгийн нандин зүйлээ тийм ээ бурхан зориулж өргөж чаддаг байх хэрэгтэй. 아멘. 예수님의 그 십자가의 사랑과 희생 때문에 Есүс Христийн тэр загалмаа тийм ээ хайр тэр золиосоор зориулалтаар дамжуулан 우리는 죄와 죽음에서 구원받고 бид нар гим нүгэл үхлээс аврагдсан. 영원한 생명을 얻었습니다. Мөнх амийг олж авсан. 여러분 이게 얼마나 큰 축복인지를 여러분 알아야 되고 Энэ ямар тийм ээ агуу гайхамшигтай тийм ээ ивэл вэ гэдгийг бид нар мэдэх хэрэгтэй. 아멘. 여러분 지금 이 세상 이 지구촌에서는 고통받고 있는 사람들이 얼마나 많은 줄 아십니까? Яг одоо тийм ээ энэ дэлхийн ертөнц тийм ээ энэ өнцөг боломж тийм ээ маш их зовлон эдэлж байгаа хүмүүс маш олон байна. 예배를 하고 싶어도 Тэр хүмүүс тийм ээ бурханд хүндэтгэл мөргөл өргөе гэсэн ч 제대로 예배를 할 수 없는 хүндэтгэл мөргөл өргөх тийм ээ боломжгүй 그런 상황에 처해 있는
민족들 그 사람들이 얼마나 많은 줄 아세요? Тийм тийм ээ нөхцөл боломжгүй тийм ээ тийм үндэстнүүд энэ дэлхий дээр маш олон байна. 예배를 마음대로 할 수 없어서 땅 속에 들어가가지고 아무도 모르게 지하에 숨어서 이렇게 예배하는 사람들이 많아요 지금도. Тэр хүмүүс бурхад хүндэл мөргөл өргөе гэсэн ч тийм ээ тэр хүмүүс хүндэл мөргөл өргөх газар олцохгүй тэгээ бүр тийм ээ одоо газрын тийм ээ гүн доор тийм ээ тэр газар очиод тийм ээ бурханд хүндэл мөргөл өргөж байгаа тийм хүмүүс ч гэсэн олон байна. 예수님의 사랑과 희생 때문에 우리가 이렇게 놀라운 축복을 받은 거예요. Бид нар Есүс Христийн хайр тийм ээ түүний тэр золиосоо дамжиж өнөөдөр бид нар тийм ээ өрөөгдсөн. 아멘. 우리도 그 예수님의 사랑을 배우고 Тэгвэл бид нар Есүс Христийн тэр хайрыг тийм ээ суралцаж хайраас 우리 마음 깊이 간직하고 түүний зүрх сэтгэлдээ тийм ээ үргэлж тийм ээ хадгалж 그 사랑을 전하는 тэр хайрыг бид нар түгээдэг 성도들이 되어야 됩니다. итгэгчнэр болох ёстой. 아멘. Амен. 여러분 대한민국 보세요. Солонгосыг харъя. 한국이 전쟁 일어나고 세상에서 가장 가난한 나라였어요. Солонгос тийм ээ дайн тийм ээ одоо өртөөд тийм дэлхийн хамгийн ядуу тийм улс байсан. 전쟁이 일어나기 전에는 더 힘든 나라였어요. Сая дайн болохоос өмнө бүр тийм ээ одоо ядуу тийм улс байсан. 예수님 믿지 않는 나라였어요. Есүс Христэд итгэдэггүй тийм улс үндэстэн байсан. 1884년에 미국의 언더우드 선교사가 청년의 나이 28살 때 한국 민족들을 바라보고 저 나라에 가서 예수님의 사랑을 전해야 되겠다. 1884 онд тийм ээ одоо Америкийн нэг одоо сайн мэдээ тараагч тийм ээ 24 хүн настайдаа тийм ээ тэр өөрхөө Солонгосыг хараад тэгээд би энд очиж сайн мэдээ тараах хэрэгтэй байна гэж бодсон. 예수님의 사랑을 알지 못하는 저 민족에게 Есүс Христийн хайрыг мэдэхгүй байгаа тэр ард түмэнд 죄와 죽음에 빠져있는 저 민족들에게 гин нүгэл үхэлтэй тийм ээ живсэн байгаа энэ үндэстэн 예수님을 전해서 저 민족들을 하나님 품으로 인도해야 된다. Есүс Христийн сайн мэдээг түгээж түүнийг тийм ээ Бурхны төвөрлөө авчирья гэсэн тийм хүсэл. 28살 먹은 청년이 한국 땅으로 1884년대 들어온 거예요. 24 хүн настай тийм ээ эдгээр залуу тийм тийм ээ Солонгос 1884 онд одоо ирсэн байна. 그러면 그때는 공항도 없었어요. Тэр үед бол онгоцны буудалд байгаагүй. 미국에서 배 타고 한국 가서 얼마나 그 힘든 데를 거쳐서 그 고난을 다 받은 거죠. Америкаас тийм ээ усан онгоцон цугаа тийм ээ маш тийм ээ бэрхшээлтэй бартаатаа тэр замыг туулсан тийм ээ Солонгост ирсэн. 죽을 고비를 몇 번 거치면서 Маш олон тийм ээ одоо үхэлэг тийм ээ аюулаас тэр тийм ээ гэтэл энэ газар ирсэн байна. 한국 땅까지 들어온 거예요. Тэгээ Солонгост ирсэн байна. 왜? Яагаад? 사랑이기 때문에. Яагаад гэвэл түүнд хайр байсан. 사랑은 그런 수고가 따르고 희생이 따르는 거예요. Хайранд бол тийм ээ зориулалт гэдэг зүйл заавал байдаг. 그 선교사가 나 한국 민족 사랑해요 하고 가만히 있는 게 아니에요. Тэр сайн мэдээ таарах тийм ээ би Солонгос үндэсэнд хайртай гэж зүгээр тийм ээ байгаагүй гэсэн. 사랑하면 행동한다. Хайртай л бол тийм ээ үйлдэл заавал гардаг. 한국 땅에 들어와서 Тэгээд тэр Солонгост ирээд 한국 민족을 보니까 Солонгос үндэснийг харсан чинь 답이 안 나오는 거예요. ямар ч тийм одоо хариулт байгаагүй гэсэн. 다 어둠에 자식들처럼 Яг л тийм ээ харанхуй хүүхдүүд чинь харанхуйдаа амьдарч байна. 비전도 없고 Ямар ч тийм ээ ирээдүй 꿈도 없고 미래도 없고 хүсэл мөрөөдөл тийм ээ найдвар гэдэг зүйл байгаа. 악한 영들에게 다 사로잡혀. Бүгдөө тийм ээ тэр адгийн морин сүнс тийм ээ сүнсэнд баригдсан байсан. 예수님 믿으라고 하면 Тэгээ Есүс итгээрэй гэх үед 저 외국 나라에서 예수 귀신이 왔다. тэр тийм ээ хоолоос тийм ээ одоо өөр орноос тийм ээ Есүсийн сүнс ирсэн байна гэж чөтгөр ирсэн байна гэж түүнийг ингэж одоо авчдаг гэсэн. 교회는 한 군데도 없고 Сүм чуулган гэж нэг ч байгаа. 예배할 곳 한 군데도 없고 Бурхан тийм ээ хүндэл мөрөглөг өрөх газар нэг ч байгаа. 선교사가 그랬습니다. Тэгээ тухайн үед тийм ээ тэр сайн мэдээ тараач ингэсэн. 이 민족들은 어둠의 세력들이 꽉 잡고 있다. Энэ үндэстэн тийм ээ харанхуй хүчинд тийм ээ баригдсан байна. 미래가 보이지 않는 이 민족들. Ямар ч ирээдүй харагдахгүй байгаа энэ үндэстэнд 그러나 나는 믿음의 눈으로 바라본다. тийм ээ гэхдээ би тийм ээ итгэлийн нүдээр би харж чадж байна. 이 민족들이 예수님의 사랑을 받을 것이다. Энэ үндэстэн бол тийм Есүс Христийн хайрыг авах болно. 그리고 이 민족을 하나님께서 축복해 주실 것이다. Тэгээд энэ үндэстнийг Бурхан тийм ээ өрөөх болно гэж тэр итгэсэн. 그 핍박과 어려움 속에서도 Тэгээд тэр хавчлага зовлон донд ч гэсэн 예수님을 증거하면서 Есүс Христийг гэрчлээ. 자기 인생을 보낸 거예요. Өөрийнхөө амьдралыг зориулсан гэсэн. 지금 여러분 한국이 어떻게 됐어요?
Тэгээ одоогийн тийм ээ Солонгос ямар болсон? 남산에 가서 밤에 서울 하늘을 바라보세요. Намсан дээр гараад тийм ээ шөнийн одоо Солонгосыг хараарай. 십자가 자갈매가 너무 많아서 셀 수가 없어요. Тэгээ харах юм бол тийм ээ бан загалмаар. 예배당이 한 군데도 없었던 그 나라. Тэгээ тийм ээ ямар ч тийм ээ сүм байгаагүй тийм ээ тэр улс орно. 전국의 교회가 10만 개가 생겼어요. Солонгос тийм ээ өнөөдөр тийм ээ сүм чуулган тийм ээ 100,000 сүм чуулга одоо байна гэсэн. 사랑과 희생이 Энэ бол тийм ээ хайр болон золиос 놀라운 축복을 만들어요. золиосоор дамжигдсан тийм ээ тэр гайхамшигтай өрөөлөө гэсэн. 1990년도에 몽골 땅에 한국 선교사가 들어갔을 때 예수님 믿는 사람이 한 사람도 없었어요. 1990 онд тийм ээ Монголд тийм ээ Солонгосын сайн мэдээ тараагсан очиход Есүс итгэдэг нэг ч юм байна. 교회가 한 개도 없었어요. Ямар ч сүм чуулга нэг ч байгаагүй. 예수님 믿으라고 얘기했어요. 몽골 분들한테. Тэгээ монголчуудад Есүс Христ итгээрэй гэх үед 몽골 사람들이 뭐라고 그러지 아십니까? монголчууд юу гэж хэлсэн мэдэх үү? 예수수는 하루 샷은 까만 종교야. 믿으면 절대 안 돼. Есүс бол тийм ээ харийн шашин итгэж болохгүй гэж 지금도 아마 그런 분들이 있는지 모르겠어요. одоо ч гэсэн тийм хүмүүс тийм ээ байгаа. 절대 믿지 마. Битээ итгэе. 수많은 선교사들이 몽골에 들어가서 복음을 전하고 예수님의 사랑을 전하고 Маш олон сайн мэдээ авралын зар тараагч тийм ээ Монголд очиж Есүс Христийн сайн мэдээг тараас. 돈이 없어가지고 은행에 빚을 내가지고 간 사람도 많아요. Тэр хүмүүс мөнгөгүй учраас банкнаас зээл аваад тийм ээ тэгээд Монголд очиж сайн мэдээ тараажсан хүмүүс маш олон байна. 그 중에 저도 한 사람입니다. Тэдний нэг нь бол би. 수많은 믿는 사람들. Маш олон итгэж хүмүүс 예수님의 사랑을 가지고 Есүс Христийн хайрыг өргөтлөө 몽골 민족을 사랑하니까 Монгол үндэсний хайрлаа. 말로만 몽골 민족 사랑해요 이게 아니고 Тэр хүмүүс зүгээр л амаараа би монголчуудыг хайрлаж байна гэж хэлээгүй тийм. 행동으로 옵니다. Үйлдэлээрээ тэр хүмүүс харуулсан. 안 해. 희생을 하는 겁니다. Тэгээд тэр хүмүүс золиос тийм ээ гаргасан. 교회가 한 군데도 없던 우리 몽골 땅에 Тэгээд ганц сүм чуулган байгаагүй Монгол газар нутаг дээр 지금 교회가 몇 개 있습니까? өнөөдөр хэдэн сүм байдаг гэж бодож байна? 600개 정도. 600 гаруй сүм чуулган. 할렐루야. 아멘. 아멘. 37,000명이 예수님을 믿고 영원한 생명을 얻는 놀라운 축복을 얻게 돼요. 37,000 монголчууд тийм ээ Есүс Христэд итгэж тийм ээ одоо мөнх амийг олж авсны гайхамшигтай улс байсан. 앞으로 몽골 땅에 더 많은 사람들이 예수님의 사랑을 믿고 하나님 품으로 돌아오고 하나님의 놀라운 축복을 더 받게 될 줄로 믿습니다. Хойш тэгвэл бүр олон монгол хүмүүс тийм ээ Есүс Христийн хайрыг мэдэрч тийм ээ Бурханы төвөрлөө ирж тийм ээ Бурханаар өрөөгдсөн тийм улс үндэстэн болно гэж итгэв. 아멘. 할렐루야. 아멘. 아멘. 우리가 Бид бүхэн 그렇게 되기 위해서는 ингэж болохын тулд 우리 민족을 사랑해야 되고 үндэстнээ бид нар хайрлах хэрэгтэй. 사랑해야 되고 Хайрлах хэрэгтэй. 사랑은 어떻게 한다고 그랬죠? Хайрлахын тулд яах вэ? 행동한다. Үйлдэл. 아멘. 진짜 사랑해야 돼요. Жинхнээсээ бид нар хайрлах хэрэгтэй. 아멘. 그리고 우리 민족에게 복음을 전하면 Тэгээд бид нар өөрсдийнхөө үндэстэн сайн мэдээ тараах үед 하나님께서 놀라운 축복을 주실 줄로 믿습니다. Бурхан тийм ээ манай үндэстний хамгийн гайхамшигтайгаар тийм ээ өрөөнөө гэдэгт итгэж. 아멘. 세계 모든 나라에 예수님의 십자가의 사랑을 들고 Тэгээд тийм ээ монголчууд тийм энэ дэлхийн бүхий л тийм ээ улс үндэстэн рүү Есүсийн загалмай хайрыг тийм ээ одоо 나아가는 우리 몽골 교회가 될 줄로 믿습니다. өөрчлөө тийм ээ энэ дэлхийн өнцөг болонлоо явдаг тийм монгол орон тийм ээ болно гэж итгэж. 수많은 사람들이 죄와 죽음에서 구원받고 하나님 품으로 돌아오게 될 줄로 믿습니다. Маш олон хүмүүс тийм ээ гим нүгэл үхлээс аврагдан Бурханы төвөрлөө эргэж ирнэ гэж итгэж. 아멘. 여러분 사랑은 바로 희생입니다. Хайр гэдэг бол золиос. 예수님이 우리를 사랑해서 자기 목숨을 주신 거죠. Есүс Христ тийм ээ бид бүгдийг хайрлахдаа яг л өөрийнхөө амийг тийм ээ өгсөн шүү. 그 십자가에 못이 박혀 그 고통을 참으신 거죠. Яг л тэр загалмаа дээр тэр аимшигтай зовлон эзэлж тийм ээ тэр твцсэн шүү. 그 사랑을 우리가 알아야 되고 Түүний тэр хайрыг бид нар мэдэх ёстой. 요즘 시대에 여러분 이 마지막 시대 사랑이 점점점 식어지고 있어요.
Үнэхээр одоо энэ бидний амьдарч байгаа тийм ээ энэ эцсийн цаг үед тийм ээ хайр бол өдрөөс өдөрт хөрч байгаа ийм цаг үед бид нар амьдарч 하나님을 사랑하지 않고 Бурхныг хайрлах, 이웃을 사랑하지 않고 хөршөө хайрлах, 심지어는 부모도 사랑하지 않고 бүр эцэг эхээж хайрлахгүй тийм ээ 오직 돈만 사랑하고 зөвхөн мөнгөнийг л хайрлаж, 자기만 사랑하고 зөвхөн өөр хар амиал тиймээ хичээж 우리 예수님께서 말씀하십니다. ингэж амьдарч байгаа юм шиг. 마지막 시대는 불법이 많아지고 사랑이 점점점 식어질 것이다. Иесус Христ өөрөө хэлсэн тийм ээ эцсийн үед тийм ээ маш аимшигтай тийм ээ гим нүглүүд бий болж тийм ээ хайр улам хөрнө гэж хэлсэн. 이 사랑이 점점점 식어지는 이 시대에 Тэгвэл энэ хайр хөрч байгаа энэ цаг үед 우리는 예수님의 사랑을 깊이 더 깨닫기를 원합니다. бид нар Иесус Христийн хайрыг улам илүү тийм ээ гүн гүнзгий тийм ээ ойлгож мэдэх. 아멘. 여러분의 부모들이 Та бүгдийн эцэг их 그렇게 고생을 하면서 маш аимшиг маш одоо их зовлон амсаж 그렇게 잠도 못 자면서 тэгээд тийм ээ нойргүй хонч 누구를 위해서 그렇게 고생하고 일을 하고 хиний төлөө тийм ээ тэгж ажиллаж тийм ээ өөрсдөө тийм ээ зориулж тийм ээ 아프고 힘들어도 참으면서 тэгээд маш тийм ээ өвдөж ядарч байсан ч гэсэндээ тийм ээ дэвчиж 왜 그렇게 살아야만 있을까요? амьдэрсэн. Яагаад тэгж амьдэрсэн? 사랑 때문입니다. Яагаад гэвэл тэр хүмүүс бүгдөө тийм ээ үр хүүхдтэй хайртай учраас. 가족을 사랑하기 때문에 Гэр бүлийнхэндээ хайртай учраас. 자식들을 사랑하기 때문에 Үр хүүхдтэй хайртай учраас. 힘든 고통 다 참으면서 Тэр тийм ээ одоо хүнд хэцүү тийм ээ тэр зовлон бүгдийг дэвчиж 희생을 한 거예요. золиос зориулт гаргаж тэгээд тэгж амьдэрсэн. 아멘. 할렐루야. 아멘. 우리가 부모님의 사랑도 정말 알아야 됩니다. Тийм учраас бид нар эцэг эхийнхээ энэ хайрыг ч гэсэндээ тийм ээ маш сайн тийм ээ мэддэг байх хэрэгтэй. 아멘. 할렐루야. 아멘. 사랑하는 성도 여러분. Хайртай итгэгч нар минь 예. 우리가 예수님의 사랑을 더 깊이 깨닫고 бид нар Иесус Христийн хайрыг улам илүү тийм ээ гүн гүнзгий ойлгох ухаарч 하나님을 사랑하고 Бурхныг хайрлаж, 우리 이웃을 사랑하고 хөршөө хайрлаж, 죽어가는 영혼들을 үхэж байгаа тэр сүнснүүдийг 사랑하고 хайрлаж, 그 영혼들을 하나님 품으로 인도하는 тэр сүнснүүдийг Бурхны нэмээ одоо тэрвэрлээ удирдсан 우리 모두가 되시길 바랍니다. тийм хүмүүс болцгоё. 아멘. Амен. 사랑으로. Хайраар. 아멘. Амен. 사랑은 무엇이다? Хайр бол юу вэ? 할렐루야. 희생이다. Золиос юм аа. 아멘. Амен. 우리 따라서 해봅시다. За бүгд хамт дагаад хэлье. 사랑은 희생이다. Хайр бол золиос юм аа. 우리 모두가 Бид бүгдээрээ 그를 사랑하기를 원합니다. тэр хайраар хайрлцгаая. 아멘. Амен. 기도합시다. Залбирцгаая. 말씀 생각하면서 Өнөөдөр үе бодоод 사랑이 많으신 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. хайраар дүүрэн бурхан аав минь таны ивэл талархаж байна. 부활절을 앞두고 Эзэн дахин амьдлыг өгтөж 주님께서 십자가의 고통을 받으시고 эзэн таны 우리가 죽으신 загалмаа 말씀을 우리가 함께 나눴습니다. загалмаа дээр цовлогдож тэр өгсөн тэр үгийг бид нар хуваалцлаа. 우리를 향하신 예수님의 그 사랑과 희생을 우리가 함께 나눴습니다. Бид нар таны төлөө бидний төлөө үнэхээр таны төлөө зориулсан зориултыг бид нар бас үнэхээр 이 мэдлээ. 시간 우리가 우리 예수님의 사랑을 깊이 깨닫게 해주십시오. Энэ цаг үчид бид нар таны тэр гайхамшигтай хайрыг гүн гүнзгий ойлгож ухаалгаад 그래서 우리가 하나님을 эзэн. 더욱더 사랑하고 Тэгээ бид нар бурхан таныг улам илүү хайрлаж, 우리 이웃을 더욱더 사랑하고 хөршөө улам илүү хайрлаж, 우리 가족들을 더욱더 사랑하는 гэр бүлээ улам илүү хайрладаг 우리 모두가 되게 하여 주옵소서. хүмүүс болгож өгөөч гэж таасаагүйж. 예수님의 이름으로 감사하며 기도합니다. Иесусийн нэрээр талархан залбирлаа. 아멘. 할렐루야. 아멘. Амен.